Күндү телевизионда көрәчүлөр бый аңатыгар беги проект бүтемия колотунан аңа жылда каникуллар туанан экспедиция оран келди. Ол экспедиция бет Бодайба Куракка, Иркутская областка болла. Та Бодайбану сахалар, саха историятер улаханны билбит, онна элбектен моху килбит город болар. Беги хураячевит Николай Якутской. Только день маннык книгелерде бу ровно мача Бодайбу тугрунче. Урокку гражданской хери тугунун. Оны эмиеттен школа хилен акпыппыт. Оны барары турар маны эми хаңаттан агамын сүддәгын оттон долгуян турамын ол хергеме. Бу беги хураячевит сурай бутайым нилар соларын хилли буккурдук хананны. Биһи өбүгөлөр бит былыр кэлбит барбыт устубут эргеммет үлеләбит соллары истере биһини күмбүнгәллы долгутар үйрәтекпетен нада ден төмөккә киллерер тойда кырболлагана биһи билеген олор олокпут сайдар сайдыбыт энникеге көрүбүт барыта өбүгөлөр бит киллер үлелерин кытыры тус сыгыннак болар. Бу баран калебит онно элбага биһи карыйда онно туханаммыт бу билер жонмутугар, ычаттарга, үлелер сирбетигер, манна элбакта кепсихтәхбет, көрдүрүктәхбеттен сөбүләйт. Бу манна элбак кыйын сылжыбатак сирдеринен баран калебит. Минус 52 градуса. Оператор работает. Витус Беринг үссүс андырат түгер кәлен бу Охотская трагынан Охотскайга таққат турарда бастакы Камчаткасыдагы экспедиция терилли бите. Оны хим бир бу жандар солларын келди гали. Онна хайдак жандар үйлен камсан тох история халбытын тох экспонат барын оны ми үйретти бит. Наша экспедиция сегодня выехала из Якутска, едет по Якутскому тракту. И вот здесь как раз на этих скалах была основана станция «Добавка». Здесь осталось немножко до села Юдей. У нас живут потомки государей-ямщиков, станции Аддабанской и Аймыранской. Но наши почтовые станции, они были образованы чуть погодя. Например, Аймыранская почтовая станция была образована в 1778 году. И сюда прибыли именно русские переселенцы. Ол станцияны бии пра деппет Прокопий Филиппов Ярославская губернияттан келен олықтауыды. Гені бір оғылық, кіргеннәқ, сүрбе бей састағыды. Вот. Онтан болла Филипповтар тәнiyенлер гені 12 олыттан бии тәниyen тұрабыды. Беги был көй агуан сылын берети бит. Онна бу беги жомут хергебит Иркутская областына хергете тиннет туох өңөлө акторун хайдак үлелебиттерин ким онно корсунлук кыттыбыта ягадайду херитигер. Онда беги делегация ток бар токтаут седерге памятник оннугар сибекки жөрбетин виноктары ирландары урталабыт. Билден турар бөлөкмө онна жоккуска кылдынага сол туунан кепсете билеген элбакта туран эрер. Онна сол республиканска сол быытынан тутул каанера тутуллара сарбагы. Ол гынан баран бу солу алгыр туунан ара кепсете баргана биттен беги өйдөн келлибит. Олата бу маачан өңүө Иркутская кытта Бодайбаны кытта холбур сол булуктактен. Бодайбалар Таксимодиан станцияттан кач жылдан олороллар. Бу Таксимодиан станция Бурятия сире 200 километрдах сир, эме суоллара хердах мэлтах. Онаттан бу суол холор Жоккускай, Элюахме, Бодайба, уана Таксимодианга темир суол станциятер дигер боллаганы үс субиги холбур. Ахайра Иркутская область, уана Бурятия сиригер дердер. Улахан федеральный суол боларын үйрәтия ханады биттен өйдөн келлибит. Механа бар бу Иркутская онна
Сақайрын кардыгар тоспа анал федеральный сол бар болуқтақ. Мен бадай екке үшіге сол ананна қаңыраққа хөп. Тоғы деді қаңыры білеген дағаны промышленный тәреттелер хүлдәғын үшіге байтық өлерейділер. Өлөкмәға бәтігер, да құчай краеветтер бағылар, музейдергер Ирина Иннокентьевна Никифорова демелер. Көрін, қараян, анығылы көріләқ экспонаттары тұрғырын. Аны бәті қазбейді экспонаты үшөй байтық реставрациялан, 2 стын берен тоқтарлы қайдақ үшөй музейі көрді бі? У нас хранится уникальный документ 1912 года, который подписал управляющий делами Совета министров Плеве. Это устав Алекминского золотопромышленного акционерного общества. В первом параграфе говорится, что для отыскания и разработки золота, платины и других сопутствующих им металлов в Алекминском и Витимском горных округах Иркутской губернии и для продажи продуктов горной промышленности учреждается акционерное общество под наименованием Алекминское золотопромышленное акционерное общество. Мана тағынан оттан бәвит ветерандар бұтын, тылғы өлеләвит донор бұтын әмет чөйдік Сурьян, иннеке көлелерге қалырықтақ. Война, когда началась, мне было 11 лет. Работала в колхозе. Потом вот с 13 лет почту стала возить. Хотели уже там срок дать какой-то, я не знаю. Это мне было 14 лет. Вот, работал я с 7 лет. Разные работы работал до 13 лет. А потом уже на почту взяли 13 лет. Жил сиротой. Да, вот мамка болела. 6 лет в больнице лежала. Конь стоптала ее. Ну, последний ямщик получается. Ага. 57-й, 58-й. Вот где-то я до января должен там Ямщиком. ямщиком был старшим. Матушка провожает сына. Да? Да. Мемориал памяти. Ну, первое мероприятие. Да. Өлөкметтен бігіні кітары Березин Евгений Геннадьевичтен бағалғы қалбуячы барыста. Евгений Геннадьевич бәті дәуін үші құрықсы дәбет, оның өте түрген соғыстық экспедиция қайдақ барар нәхәрін қағет нөңі телеграм канал нөңі сайт нөңі түрген байтық бүтін республика әме үші байтық Евгений Геннадьевич өлетін берестелер. Аңардыс бігін кітары олыстан әрі болбаққа өліқме жағалтата тоспамасына берен кендер сирджит күрдік болдылар. Солы ехі білер болыныр, оның сол бұт, оның лаппа график бұтын оқ чөйдік тұтысты бұт. Кемегер тейді бет, сол бұтыттан қынында тура абаты бұт. Өліқметтен машағылар енне 200-тан тақы километр қолы өрігінен сырғы бар. Ол гынан баран білеген аңа сол бар бол бұт. Ол күрдік. Сонтарга билүүгө бара солуна таксан ян нефтепровод высотого солугар кейрен эрген таксан усеринен Чапаевага тегер 300-тан така километр даяк солунан сырытты. Стражевская война. Это американский бык каналы. Ол пардар бұт шөбәті көлеләтілер, масынылар бұт. Әтәңе айыннатылар. Кыраданы болбутта боллағына түрген байтың оңыстон.
Чапаеваттан үс көссүрі төттері кәлен бейге мачаден herge кәлен қонды бұд. Бе улусулы проект бүгін ноқты үскәгә онна мачаға бөрішік кәдде кәлен тұрабыд. Өліқме улуға бұл кәнневер тұрар ноқты үскөй ұрықко бөһөләк билеген кемдә оларбат улахан историялах онна кеңдик билбит бөһөләк булар мачаттан өрүсүңлөр турар бу ноктуйскай билдерден кине бөрөлүчөнүнө төнчү тогучу сүрбе алтыр бәттәгәрле мана тамырны тобута Дальний Восток өтте бу Хабаровскайдан Владивостоктан Камчаткаттан сагалам Чукоткаттан сахалам онна сахасыра барта урукута Белеңінен терминетті свободная экономическая зона олаты тамборнята оқ товар кейлер беспошлинет атылағын көңілденер сиреді. Онан бұл Россия империятығар, онна әвеско-өске кәнекет тақсарғар бұл ноқты-өскай, онна таморжы тұрбыт ұлыған бөхілігі болыр. Етенді ноқты-өскай ғаттан бұл сақабастығы генералы Котельниковтен 1904-ден бір соллаға Москваға Народный ополчение дивизияды командалы жын өлбіт генерал төрәбітшері болыр. Николай Якутской саха народы сурячита той бут гумачы бөһөлөгө бейкәне бит турар. Манна кини төлкө ден романын веккиста бастыкуын некчаха лохонлук күскө тойлар бөһөлөккө кини геройдары майыны сөйдер. Олар буттыра этенне бокинлер болдыра. Семен Владимиров төрәбитчери болар ден бейкәр дәфлеттен биллер саха сирин саха народы барты таптан алар роман төлкө геройдары хеддере болар. Өлөкмө Нехелеген бағылықтары, Чапай бағылыға, Мача бағылыға, әме бәлірі қыттыған тұрандар, бігіне күтірі кәпсетен, саналарын атастаған, қығылғаларын әтер. Мен депутат болырым бұтытының әтеннеме қығылғаларын әтерлер, нехелектер, анықтым үлелер ханалақ. Добыча металла, оно происходит уже на территории Иркутской области. Граница проходит в 50 километров от нашего населенного пункта. И получается, на территории наслега как таковой добычи нет. Мача бөһөлөгөн ыланы көрөр боллакка 19 историятын көрөр боллакка 19 сүйе хагаланытыгар жам станциятын курдук терилибите диен билебит оларан боллагана сахалар, эбенкелер, манна түң булыргыттан олар буттара биллер. Олны документтарга көстөрүнөн тыгынча өсүстүрдөн алталлаакка Ман бу перевозка вона мачага бастакы көмүскосточулар документлар үллән кирен бар буттар эден. Бәтин кемигер 500тан такка ол бордан хаҗыбыт эден суруллар. 500 такка ол борден билген даган албагатчыларга жогус коракатаңнах бир каяска коратында курдук ен тамнак болу сөп курдук. На сегодняшний день в нашем селе проживает 200 с небольшим человек. Работают организации такие, как школа, сад, КДЦ «Зодиак», библиотека, метеостанция метеорологическая, перевалочная база, артель старателей «Витим». Участок называется у них «Горбылях транспортный». Также на территории наслега у нас и еще одна организация, артель ГПХ «Риткон» работает, где работают наши односельчане, где-то в пределах 10 человек работает. И также наши жители, некоторые работают и в артели «Витим». Артел старателей «Витим» дентелилте каменен орда. Манна баспилячите Юрий Васильевич Жарко денке баспилер оны директор диребит. 1915 жыллағы бәйтін историятын ағалыр өлгі 5 тонны күрдік өлгімен қостыр. Кенділер мачаға ұлыған базалақтыр, резиденцияден аттылырын толырын. Бұл базаларығар қонын өрітті бұд. Устимов Александр Васильевичтен салаятчылақ. Бартыл базатығар кенділер судналара, ұлыған өріс судналара туралылар. Ұлыған складтар, нефте базалара туралылар. Оны тағына манна сөз бүйен төбе севейне иделер сүббес төбе ынықтақтар. Оны тағынан әлбәқ оғыру тағын қортоп бұйы бұ өліқмелерден, ұлықтақтырдан атылағаларын тоғынан көпсәділер.
Бу биһиги мача бөһөлгөн исторический кинеги келен турабыт. Бу биһи көрөжибит мачатагы Николаевскай таралжети ден тыгынчагы 167 аллака тутулуу жери көрөбүт. Бу таралжетин бир уратата деген болар көмүс костойчулар тупуттар бит. Онна прихожаннара ген барда көмүс костойчуларга анан тутулуу жери, анын историялык көрдөккө Юрганова кенегетен Холливудун көрдөккө манна көмүшчүттер келендер, сүрөктенелер, хыджаллар. Онан прихожаннара онтон сылтан кайра кемнерге көмүс костойчул баатаганы прихожаннара бир кайра кемге агаянылар бит. Онтон келен хебеске кемге кинотеатр болла деген күн бүгүн алды турар. Көрдөк тургун көрдөк кухагана хуктен белетиби. Онан буга багар чөлгөр түһәри үлети барар ите боллар кебегастык улхан орскутук түһәри касептин ите апшипкатыт ылан кебисте кадет. Онтон бу бихаттыгы тагара жетін таңадысы бу суулу көрдөккө Никей параттар, жамсыктар олар бу жээлере диен турар. Эми хүддөчө тутуулар. Исторический кен манан бар бута ден көрөккө бу баттан агая километрде herge кайыргас диен улахан археологический булуняларда каяк аспага бар. Онда мен бем 99 жылдарга исторический факультет баста курсын битерен баран курс болуп келен практиканы баран турдак. Онда түн былыргыттан хамай аллара слоюгар олох маманы насырогу бултан олор буджоннор суоллара барып боллагана үйөттүгөр сака культурада келбит суола бар олаты боллагана сака серен территориятыгар олох сую түн былыргыттан манан жоннор кирилер барылары үгөрө элбага биттет. Кахыларга элбага археолог, биллер археологтар, үлехеттер, биллер жоннор келен үлебиттер, аны те олуктактарга көрсөйгө историягатын көрдөрөр музейде тарыяң коллекция тогора онны көмөлөйүк бүттенетти. Саасайы бу берегеде үйрөттекке элбек болуну таккан агай кылынан хүддө болгон үчөй коллекциялар музей таксын сөптен анаудын диреде өтөбүт. Исторически так сложилось, что Мача являлась перевалочным центром для золотарей. Все груза завозились на прииска через Мачу. На сегодняшний момент оно практически так же и остается. Те груза, которые доставляются рекой по Лене, они также завозятся через нас, через наше село. Мантан мачаттан салгы үктеннибит тагана патам каяларын туран перевоз тиен оны бодой бога тие аянных болынсөт. Олаты боллагана буруккута эрген бары кали сире болан таксар. Урду келбек эрген барбы сире бу өлөкменден Жокускайнын өлөкменден таханан дөссө бүлү районнары элбекте бу сиренен барбыттар келбиттер ден бихи билебит. Бу сака сириттен баран дихер сүйүнү сылгыны үйрен ары токпар продуктанын бүтүнүтүн анжаны herge эрген кийине болан барыла халилак дойду болуктак. Канда элбек эргени бар боллаганда билден турар кирбит таксыбыт жоннор сорогор берәдәгеде кәһәддәгән җоннар әлбәттә бу эрген җыгыттар дигән билети кысып. Наша экспедиция третий день в пути. Мы приехали на границу с Иркутской области. Здесь у нас гора Лысая. С левой стороны мы ее объехали. Ну и вот просторы Иркутской области перед нами. Проехали более 1000 километров. Встречались с населением Юдея, Алёкминска, Мачи. Люди очень с интересом встречали, много вопросов было об истории Алёкминского улуса, об истории золотодобычи на территории Алёкминского улуса. Очень много было предложений. Вчера в Алёкминске предложили провести конкурс среди школьников на тему исторических событий в рамках проекта «Пути великих свершений». И сегодня в матче учителя школы тоже об этом сказали, мы бы хотели участвовать. Экспедиция работает, на сегодняшний день выполняет задачу. Мы возложили венки у монументов участников Великой Отечественной войны, там, где останавливались. Ну и сегодня у нас впереди поселок Перевоз и Бодайбу. Желаю, чтобы
мы свою историю знали, историю Дальнего Востока, России, ну и, конечно же, нашей Якутии. Анагыскы көрүлерге бодай басы яннах берилери көрөргөн рабын. Ben popo gödür öskemmin gelgen nakbin. Tiyada olakbın. Ettihen nakbin. Ben de ronaga basta punong kami na kulila manamın. Punong kami na tohtabın ganna. Tunca da o süs. Be. Bunun namis etmedim. Kaçakardan kibidim. Öyle vadden uybarmanım skakadda. Minita. Basta kaçakar davudum. Kaçuğa gülüle bitim. Kaçakardan. Oçuğa kaçuğa da. Arasında garaj barada. Onun görsün işi vardı. Onun kontura olan tak elge kontura vardı. Bulundu var. Ondan kaçakardan bir zamanımın bana pilarama öyle bitim. Onun pilarama vardı. Onun traktör istabidim. O traktör istamara vakannetten brigada kilbidim. Bayarıp geçer brigada diye. Skire pedistir brigadere. Traktör istamara bana vakannetten brigada povar davdım. Bile modda povarına tümüktabidim. Ne kadar ben otahin mandık dubu badagada. Diyakanya kesa yine bilit vaktları. Bu güç vakt traktör dereyim bağları da. Kamastarı. Skire pedder. Bileyim bozun duruğunu laput. Bile eder babet. Eder uçak boğa üleli gitbet. Urgülelabet olatlar nagaya uttarın. Bagana atan duruğuna eşeşüdü üleli kamsın sağın eşola attadın. Ülehet üleli giddin de bularıttağa. Bu tahtılığı ramullahan tırıttı duruğunaydı. Tahttapta da. Men Bülüşke Vasili isteyeyim. Bu tahtapta durga 2-3 Üstüllä akıllıca bitir. O kelen taksi hulus patlayacağım bari. Bastan onu lepit 5 yıl. O kendinden onca yıl travmasına lepit. Kamas travgar. Ondan taması vallarga köşbütüm. Bastan kamastar de. Ondan kendike onu uşakmanlar. Balı gül leptim. 2-3 hübbet 100 yıl fevraligar dılır. Ondan bilgin bu pensiyada kan olur ondan. Tatapta durga bihi on bu sol bu elbek. O kudu usmaya varan üllepit, kanlas titarıtıya varan üllepit. Onunla bir yıl varamut mumağa zimligan yok. İki traktöründen onunla bir masasına ama tiyermiş. Ondan bu Respublika iyi gelten bu sol bu elbek. O kudu bu bebet oraya umutuga dağını topan nehlek sollarga barışır üllenkelli bit. Ondan kıcağız ülhetter bolun eder. Ese bununla bihini üyerepit jonlar. Bilin bihikinleri atıtları üyereten bana ülelen bit. O güddük eder oğlaklar bağlılar. Kenarında anı huğulun uruqtara. Uğura da hıcallar. Onlar da bile ederlerge şu şey üleni. Hebilgin o ederlerin güddük asfaltkalar buldu. Asfalt huğulun uğuran biteliktere beylere. Onlar üleli üyelenmiş onlar. Üleni üleliklere. Kayıktara da. Teknika da şöyle. Teknika bilgin barıta Allah'tan tuğu vardım toğutan yer, toğuta teyer teknikeler bağlılar.